sam ka basis pa kad khot kan gong hadu pasan gong kumne nong sam gong kumne tu yakunu snotanat yu try phi ka perthei baro tu shakri yu try da ka jingkimen amen shakri yu try da ka jingkimen amen tu wan na khama jungu da ka jingruai dengan ka no pai sing le banyaro yu try da ka jingruai ki jong amen tu tip bo try ulong u play long u bala thau yangi bat ngilong ki jong ngilong ki priu jong u ki langbrot ka jaka plang jong gong de kumne turung saka khrdop jong u bat ka ji aingo bat saka plau jong u da ka jingro tu aingo yo u bat tokur khui ka kerteng jong u ba try ulong ba ba ka jingsen e jong u ka ne bam jukut bat ka jik sisa jong u kalong pateng la pateng beriu baro amen tuna is tap tik ba jam shot try ka sisa u play jing long play ba ba amen and his mercy fails not hallelujah tonight kita dapat jam hallelujah lies in we are alive hallelujah 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 amen here we go enter his gates with thanksgiving come on iman tak di banyak royo try amen banyak royo try mo long play ba ba ka jing stage ko ni alo bam jukut but ka jing sisa jukut kolong pateng la pateng beriu baro amen oh la sisa go try ada amne ka jing stage of play ini beli kau anjing dah pam do ini adu panu amen
boleh kau haki TV pailang Berisa dan kau surga jinjok Amen Hallelujah Boleh silong boleh bapak Amen Walang yan yung baka tem kasir ka jingyam Lagi dan sati sa tem Nanah kelihat sekilum Iron ka daw banyaro yun Amen Hallelujah Boleh silong boleh bapak Hak panyoy ka jingyaro Here you go Nganyaro haki tem Nganyaro haki lo Amen Yaro habas ngoske Hapneng jing atatin Nganyaro habasya Kirkut haki nong shun Jing yaro long kawa Nong shun ngam jelab lo Say sing your way nganyaro haki tem Nganyaro haki tem Nganyaro haki lo Yaro ya mekot wai Yaro habas ngoske Hapneng jing atatin Oh Nganyaro habasya Kirkut haki nong shun Nashisha kot wai Jing yaro long kawa Nong shun ngam jelab lo Kabangaring minsim iman Kabangaring minsim Ngadon kadaw bahbanya Hatu pikir jangan dah. Amen kalau bunyi kita sendiri. Yes. Yaro ya metrai namar messenger. Yaro ngangit debat jennya cingdem. Yaro melong yai ne batu basisha. Bat London bakam krau ban ya mengatrai. Kan yaro ya metrai namar messenger. Yaro ba mimi kan bacot ya cingdem. Yaro melong yai ne batu basisha. But London, sai chi sin you wai.
All that is within me, bless your holy name, Lord God. Oh, naman melong oblay babago twa. Baka na kano paisi ko tuang idon ko tuay na kachaka. Banpen manay kaching pa kachang mi ko tuay. Banpanya irway ba melong oblay baba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Dashisha ko tuay, hallelujah. Tungin chimsi por dan berkat. Ya ke ego tuai balik ke jengim ke jengi. Baju aingo, baju aingo, baju aingo. Magak tin ke jong blekong. Galong ke babahaban aingo yo tuai. Pagban ruai ke jing ruai ke kurteng ke jengu. Au bakri tam e. O ban pen banai ke jing lis e jeng mestep. O baya ke jing sya, ke jingit ke jing steg jeng man kami. O ira nang ne ko step ko tuai ban pen banai. Melong play baba, melong play baba. Oh, panginya ruai ko tuai, panginya ruai. Hallelujah, hallelujah. Ijami, nama jing is nei bayai ne, kiski jonga. Kiron hakikti jong me na du jing mi jong kasi ha du jing sep jong ka ongan yai rawai ya ga jing ba utra tinggal wai lang e jami na it yami na ba jing is nei na ba jing is nei bayane kiss me
tu chính xác trong cả ngàn dài hoài ya cả chính tu try tu nhân loại kia xuân ban hoài chỉ đến tên mẹ lòng bài ai nè chỉ đến tên mẹ lòng bài ai oh irwana du kan dono chingi ko twai chỉ đến tên mẹ ai lòng du trong nhà thoại xuân trong mê thoại kaya lam linh ba trong ca tình kaya lam linh ba trong ca tình hằng mê ba trùng mê lòng ha chan ya paro ko thoại mê lòng uk ba ba i ba du lòng oh naman ngara em habang ikot ko kau buat wai, mewan ko tuai
rồi jinglong jonga jinglong jonga jinglong jonga nabuyaki hakma jome atrai jingla jonga jinglong larude jingmen jisosi jonga saja singin wa jinglong jonga jinglong jonga jinglong jonga jinglong jonga iwan ban buya ki ko twai hakman jome Jong i ko twai mem sim la ting kai ko twai khinh diat du ong le mem sim la ting kai mela ai lut ko twai mela si lut ko twai pagana ka jan mit ko twai kum ka palang ko dapat simet ko twai man ai ti shame man ai ti lut shame ko twai man ai ti lut shame ko kum ka jing knya ai ngo thang hakaduan ko tua yuanan bu ikachingim kachangi ablay ai bakan long ko tua ko ba iubi ko ba kiu sat sa ka khet kachangi ablay ba priang hon akma chame shimngi ko bangilong ko tua ganing no price shimngi ko bangilong ko tua hapnai kaching bamla kachangi ko tua shimngi ko tua oh your word is not worthy Lord. Still you came and died for us, Lord God. We are not worthy. Still you came and died for us, Lord God. Oh, we give you praise. Oh, I la jing im shami pendon kam ya ngadi. Nama dengan wana untuk kedonor kejomi. Truaya
ai là cả Porsche me bắt ngaya ro tang ya me go try con jing nhà try ngài ti try ngài ai ti lột baro go try shame bên đó cam cũng come on jam me go try namar buram jam me try ai ti lột ya ka Porsche me bắt ngaya ro ya me không jing nhà ba bên sao ba try ai ti là chính ta chỉ có thôi. There's no other sacrifice worth, Lord God. Ko kham ko thôi, bên kia kia ko thôi, cái boro ba jing ashme ko thôi cái chan me. May it be pleasing, Lord God. Apring cái jing mem la, apring cái jing clot cái jing trying you want shame ko thôi ban IT ko thôi shame. We come to you just as we are, Lord God. So weak. Shisha ko tuai, priangi ko tuai, priangi ke jingai subha ke join ko tuai, ya ke jingnya ke join. Oh, da shisha ko tuai. May it be pleasing, Lord God. Yes. May it be pleasing. Yes. Lord, we want to say thank you. Priangi ang kablesi ko tuai. Lord, we're not worthy, Lord God, but still for us you chose to die. Da shisha ko tuai. Mana ai tilok ko nam da join ko tuai. Lord, we want to say thank you, Lord God, for the life you have given unto us. Binglaban im ko tuan nagasngi ko tuan. Dagbang ipet siya ko tuan, the author and the finisher of our faith, Lord God. Melong kami ko tuan. Ang ipet siya ko tuan. Nung penjanay jingit bahal ko tuan. We give you praise, give you glory. We give you all the glory, all blessing, glory, honor, and power. Be unto you, be unto you, be unto you. The ageless one, the changeless one, the same yesterday, today, and forevermore. You deserve it, Lord. Buon pastor, ayo iblay nagtang ni step, iyo mani lumnang ni jaka, mani sgo nagtin iblay, patolong ka isungu jonga, ka family jonga, namta ka church leadership ka ba ai cả lát và nhiều và nhà san cái tiền cái dùng play, và buôn xin, san cái tiền play cái long cái privilege, yung nuno unika sakri dùng try, te hak ni kapor, cái ấy cái ba qua ban long thôi, qua ban yang subharu ye presbyter, ringkat ban I diakones, anda, kalau dalam ringkat ban ni hak ni kapor, và buôn nak deng ki por và ki dan shaki shapo West Coast Hills te tongin le ene ha hari por ni le ban dwai sha bangin ya cha kran ani pet ka to ani na ti jungle tongin ne dwai ko pa su shi sin ba yuan ahmad jome ban aingu ime try ya ka jing ha ka jome try ni kong e try ka jing ker ku ka jome try ba mi la ker ku ni kan tam try men ker ku ni ka tin ka ba ku jome belum mana ikut try. Semua mereka ikut try ni lang iwe, bagi I did not you don't know juni mungkin long di try boleh. Kita ki kandau kita sebab di try apa kah tiap pokok cuma kah try mengilang seso kita try like kau but she's pasha. Shisha ikut try ikut ya mereka ikut try. Hoi ikut try malah dam kami try menang sempat yang kita kapur bangsa. Semua syakri cuma try. Keren ya ke ek bom mim me kwa ke ko try om duna om palat ko try tek ta ke ek bom mim me kwa try shimo me ko bangsa shisin pa ke try ira wairu persha ki bor jong jingdum persha ki bor jong jing khat jing wai ki bor jong jing rai jing jong khat jing shene bachtai mar suta ko persha ka pala ban ra noi ka tin re ko try ni da dwai muta aktin jong me kan don hakani ka chaka kan don hagi don nuot jimut jemut kan
Wait we be so kini lay long makurku marmi medat hani Tuhan. Di Yesus pan men. Hakani kapor ngin keren ya ke bangi ngila tip ya ke bangi ngila puli ti kalau pun kajing penketau kumba u juda u penketau ka siti jo u juda kade ka siti ka batang sinan no tang ba hamni dan sibun ke ba u juda u sot but Ukren, but upai, ke basyadin, but kasih jong juda latho haki ingrepusan edi. Adin mau try jisula, kino sebelah nanta ingrepusan senam adin nanta juda uaiman sir, ya kita kiba kumba u address ni, ya kita kiba lakhot, ya kita kiba id u blay, juda utho eki ngamar bak. Don ke problem ha kitu kipor don ke jing ha kitu kipor ba ha ka balang ki rom kini ki brio kibam kuat kiba kwa taya ka burong haladi te ujuda u hapan tho ya ka balang ban yada yaki permanen ngaku kini ki brio but u om hakni ha ka dhot ka basan so I want to remind you ngaku aban penken mau ya pi ngaku aban penken mau ka jing penken mau kolong ka bahabat ka badan kam kum mentang ngi mela syong hak ni ke jaka haki por jong ki Sunday school jungi ngila jio skau syapang ka Exodus ngila jio skau syapang Moses ngila jio skau mentang ngan keren halor kani ke mentang ngine sama kani ke mentang tang bangin pet pat kato kat ni ki ba ngin sot kai ko boleh kuat ban keren ini hakane kesini ti ngi hati ngahni dan kumu juda kanong so I want to remind you aku akan berkenal ya pi kita sibun ki karakter ki bau juda shim hani ngidu me keren lut tambang ka bang aku akan keren kalau ya kini kebentar wong kumni wong so I want to remind you. Do you already know these things? That Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt. But later he destroyed those who did not remain faithful. Ngaku akan penkenau syapi. Ngaku akan penkenau syapi banyatu ubno ba utrai Jesus. Ulasai yaki kon Israel nari Egypt. But ulah penyai yaki katuan nepor bat nang tak penyak lopat yaki. Bapalaba. Teka title jonga nga ay minta kasi kalong ni. He destroyed those who did not remain faithful. Hyphen are called to being faithful to God. Kabamut upenjat no ya kita kibam yaine batu. Pat nang tapat kajikot syakaban yaine batu blay. Kata ka title. Halo ka ni ka title ngini apet. Kaya ke bau blame kuat yang ini menginjak skau mentaka janmi mentaka step mentaka janmi lah si beji te bunsin haba yang hang ni kumba baro ki bajuyang ki ong ba kapor kalong ka wei ke ba yane persya hoi kalau ke ba ban keren ya ka jinya ceki kun Israel kiya kumba sau pau snem haga Riklau, mentah uni unang keren uyo 10 minit, ban kerennya ka 10 senam. Kalau kebae, dan nomor kita tahu minumnya keren, ki detail, ki badon hantu, ki detail sipon ha. Ditambanginnya pet katung ni. Ujudaru pi hami uang ni. Hak dia ketukan kebasan uang ngakwa ban penkenau, yang ni, ban penkenau, ya pi. Tenak ta ulah keren sepang katung bangalong. Bat nanta warna saya kawai ke bentapat ukren sepangki angel pergi bun bagi ke ujuda hamlet benia ti bangin song tu ya kadi ke ai mau ujuda wong ngini apai bat nga syaka kitab sam ka bah nyopupra
kitab Psalm nyok pra kadai ka kitab Psalm nyok pra kadai ka bau tho asap tu asap ude unong yalam yak jingwai jingput jingtem hapo ka temple te usong tho ha ba utep ha ya ka story shaphang kumno ba ki kun Israel ki ya udah tip ha tambah mauru popli umla ba tho hai ni sam ya baro tambah utho katu kat ni kapanikam to lo ni uang ba kini ki jingi tho khana ki bangi la yo sngo ba ki jingi tho khana ki bala penhiar pateng na ki apartment ki jingi ki bala letno ba nginum i lali nginum buri ya ki jing shisha na benta ki khon jingi ngin dia thu ya kata ka pateng ka ban sawan kata ka pateng ka ba hadir jingi pat ka ban sim benta but uang shushu asal uang ba la hukum ya ki apartment jingi bakin hikai ya kini ki khon ki jongki nang ba ka pateng ka ba anwan ba kita ki khon ki ba empat chimkhan ki nom kle ya kata ka bala le ka bobut ba u asap ru u kwa ban ya ta ha ka ju ka kuman ong ring sign na ka ka ba u juda wong nang thi ban pen kan mau hang ni asap ru u tho ban pen kan mau kham tam le hang ni asap wong na benta ki khon ki ti jongi bat na benta kata ka pateng ka ban sawan don kam man te bikini don kam man pen kan mau kini pila ju puli pila ju snow pila ju mat yaki khana pateng handrai don kam bat pen kan mau naka wing po chaka wing po yo ba kunno rangi kule telada keli hang ni kat nuut apleng jongi batip spang exodus baro finyala ti handrai kat no mut apleng jongi batip bnia pat yaki namar ta kadau u asap ushim ya kani kala pan sedang namar hakapor ka ba u tho ta ka jingyam mun sibokun u tho om day sequentially om day tak hoi kalom tak idan ni bentar tambah ka sequence kam dodol te handre hamni u ong gumni haka khot ka ba khatwe khot ka ba khatwe u ong gumni u ong ba kila klet no ke ka ba ulale namar ula pen ya klat ya ka duriau haka sngi haka por men sngi u yalam daulo o pat men mi pat daulo o ding u pia lani u pen pat no ya ta u mau siang lani u kat no ya mau siang hakari klau pat u pen long ya kita ki bantut na u mau siang hang ni u asap u tho ya kani da ka ba ushim ya ka ba wan hakmat du ju u kadai kata ka jingya lemba kani ka duriau ka pasau crossing of the red sea ka bible kalau ka ogum ni kini ki kun Israel kila ya kila mat ki kun Israel ngangit sken ladaya shim ya ka sorbi na try kidi ba mat do ya ka miracle ka jong blay pelen ki mat kini mga mapi ngila man mat tuk tak hami hantai dan kapor pipang ngapang ngi dua chublay boleh pun kia dan kapor pun kia hantu ngi ong ya ro yo try dan kapor pun kia hantu tu u ai por shashi ski arski khamtam kumachia kren ya kata ka penhiar mo dan kapor dal penhiar kwa kan ong try pun kia ter lada boleh pun kia hantu tu kadon kajing pun kia tu boleh tu kadon pat ba ong up shashi ski arski ndak kuat hakap ko kata ka dek e ko boleh dan kapor ki klik so ko maka perthai kala akla nanon pul sa saupul na saupul sa not pul ko try yarap yana
Dan kapor ladi perusin ladi kini dawai tablet kike. Dah habat dua boleh umpen stop tu jai punya. Kata lu biang ini je percaya ultra. Ki miracles ki jaga je im congi. Tambah ki miraculous signs and wonder ke bau kun Israel yang tembak tolong palat bagi jeng pekat congi. Bamla pan mundur. Nadu pada kelak besen. Nadu pakala dingdu besen jo dingdu jo Moses cau besen. Pater kini miracle. Ka Bible ko empat. U asal pun kenal wong. They have forgotten what he has done. Kata dia Yesus. Kikletno ya ka snam ya ka duriau ya ka kepala kelas 6. Kletno ya ki sky ki perjong. Kletno ya ki jagoy. Klet ni namoro. Ki kletno ba kilayat lembah ya ka duriau basa. Tadi Yesus. But kabakam susi susu. Kam dapat tambah ki klet. Bat ka keren beng yo blay. Berkat ka susi ba ni. Ba keren kum ni. Hapeng chungi bamdi khun Israel ma ong no. Akado bamdi khun Israel yes. Rei how khun Israel wara ya kani lada ya thu khada kakthang. Amar balai kini ki balayo i ya ki jong blay. Ya ka cingta ka jong blay. Ka Bible ko ogum ni. Wasap haka nyuk pranong dekat ka khat riu ogum ni. Kat nyuk ogum ni. Yet they kept on sinning against him. Rebelling against the Most High. Kinang yai lepok. But hindi tang masui lepok. Kita le persya. Kita keren persya. Perkat ang ni sepang kani kebentar keba. Ulo uba menski. Uya hakmat joki. Bat hadir joki. Hakapor menski. Harish up. Tambang cuy suatu ya katakan significance jauh tahu harish up. Kacing klut, kacing terha, kacing shit, kabahadu kata-kata. Kabekal kabarhem nakjak, kabekal narut nakya. Bat kumjuru haba bekal ringkat lang berki penyecap. Kitit ya kanika, snido, pang. Nanta betiar, nanta boleh take care kata. Dah kebalik nu, dah lo jongda, lo kamut lo uyada nak jingshit, uyada nak kata kejing be kiki ya le jai. Om dan kuman om no, ketika divine AC, ni hani ni natural AC, ada divine ni. Tambah related divine AC, air condition, divine, down jai tinggal. Pimdon kamban kabrep ikmat ni, lakas tabah lakas ni, nyapan kabrep, kikim kabrep, kiyat be, normal eyesight, kiyat be. Di kata ni kecing bawa kelah, bawa uleh. Ngakan mau, kadang mau ingin ni, nasyong trian, napo. Nasyong tri nam kenal ni. Permenski dia kangen pura balai dah om play bagi banyoler ki om yoler you season play pur kabar hem mentoy dia kang tak kawut tak hari India juni lonta hari syab ni kemai henry ke bapla hapo reach up kalau dia mit pat kriat bah kahyar temperature terperkat bepi lada menski kah temperature kah kio mit kahyar dikibri tanda kata layak te henry blended bu dulu menski amdai tang natrai ngamtip ulo kalau uno tang lapan lampung boy ke partition bahe ni kau ngamtip uno amla mundur tang bau ulo mit pat dah ulo ding pak Richard Ding pak. Tu dia Richard Ding usap arpapos.
Kawai kalau ban ai ke jishai. Kawai kalau ban ai ke jishai. Kawai kalau ban pen sai. Namar bala kriak bala ban pen sai. Jishai lai ki. Uni ulo oding pi lada ki kon Israel chubu ni ulo oding ki kon Israel gidan hamni hapo. Bat utai ni ulo oding kon Israel gidan ni hapo. Uban namar paru be atau por. Ube paru be. Tementa uparo do lajan para iki kondisi kati ro udah nudia tu. Pitang subuh kawai ka ti tela pudong de gakti. Keding perhem, ndai keding kain tu. Perhem. Himut pan harai ngasu mundur nga harai ki di ki spai Israel ki teruk dau tu so. Harai perbasela marsteng iso umno. Lamun dah. Umno tu betul. Nama ki siabe ikut Israel utung lo deng ya jai ki kon Israel kia be haro supaya haro kia be iki kon Israel tambah kimnur kan kata perkat ublei le pola hadu kata perkat ublei udah ai ya kata ke divine light, divine lighting, divine heater umat Allah wa ai ublei kayak baca lada day tambang antip ke ngamud ong lada day mangingin kemen tambang antip ke kata yo pangiru iklet no mo apa mah jadi to ke poin kalau bumi asap buat tip bahaya ka history mo tunrei iklet kita kikibar kiklet dari kita bat kiyai le pop apa susi bat ndai ta yai le pop rebel pat ini persya pat dan jak nunggu dah kalau dia iki kebakta iki Moses lo kumbalik peniak no Moses lo kumbalik Moses di buat kita iki peniak no dan gue kesin kong Moses haba ong yang me na dor te por badan cari Egypt panai ke nai lete nai lante lapian masyong ani Himan Moses wajiwan to sito ya beli layalam mentah pek ni dan hakani kecaka hak tu kapor ni syaban cross sekaret si syaban ya siliang cakar duriang basau ki hang ni telayap hakmat jengi dan keduriau hadin jengi dan sipai tate seingin hang ni ke ayap sedang manhit Moses sedang that is rebellion. They rebel against God. They rebel against authority. Hakapor mau asap, utho ekni susi bah asap. Baki rebel, kiyoi, uyoi, ya ke ka baki, kile, ke baki kiong. Ka Bible mo hakat khat bakat pra, nyong pra nong khat bakat pra. Dada laban flash screen lu kabiang hi. Nyong pra sam, khat bakat pra. Ngang sim na po ka NLT. They stubbornly tested God in their hearts. Kani ka bakam masusyo. They stubbornly, ka Bible NLT ko, they stubbornly tested God in their hearts, demanding food they crave. Kabawot pa hakajelong beriw ki kwa kado. Kilayay, hakatakan linti ka ba, terha ka ba shit, tamo boleh lang pembiang. Umuhon, ki kwa sa kado. Ka Bible ko ong ba they stubbornly kita de mutlak haba ong mutlak kamot ayu stubborn kamot ayu stubbornly kamot ba jagata ka ka ba ublay la le si ka laban long kiken mau tang ba ki le kam bam tip but hapo donut ki tenju ublay Sapa ki ong no akan kuat bakat kendai. Ki ong gumde ki keren persya boleh akan dikorkom. God can't give us food in the wilderness. Ublay nai ngatrai pramaki ila bani keren ki ong ublay nai. Umla pi ban ai ka do hani hari kelak. Umla ublay nai Mula, keren banget man
siang te kami ken ko utiet da udieng Moses ni utiet arsin tu bleng ong sisir na Moses wala kataru kami ko hanre ban aido ban aido impossible kaya katakan orang keren kataru apa sop kia cigrup terai kia keren dan by the way in payah kendet cipang tu utung uni mau siang ubah mingum cumundur kali cloud kasyak katram sudah kata cerut cakiar kari cloud kia hash up terkong rendang kuaom terang pala Moses ayo ni Moses hai bicu blay tu lah pakai ke pet tu Moses ngamtip ada dia pet apa internet pinlap tu drop tu Moses bahe bahas hai kat tadi building ni amhe ngamtip tambah bahe adu kata-kata tambah na pleng udah pat But hang di hatrai mi ko ki kun Israel kinang ya Moses pahapan tiet yuni Moses nomor prai wong bleng wong kitiet matiet but hang tu kami ka ka Bible ko ni kami kum ko poliu kami kum ko poliu lada kami pluk untuk bandi kami kum ko poliu idan ni mentai kami kum ko poliu dan ni mentai kami pluk ka Bible ko na uta mau siang uba undan jadi setai na mau siang mi kata ko pluk bat kani ko kalong ka wadoi bat nang takat pakadang tu ka kela ka waba dan waba punya di umla re idan pati wadoi dan ini umpoli pat narut baki di ba hadu ka tahu play provide now no mau siang Pila terkong rendang, pila terkong haduk kata, pila janiam, piam cubleng lewai. Ya kata pat keren dan pat kamu ya ka umti lah kita naik kado. Baik bah katu kedekot kebakat kendai, pindah flash ke screen kat kendai. But they even spoke against God himself, saying, God can't give us food in the wilderness. Shisha kila ekran persyak yang boleh. Kiong, shisha. Hatu boleh ulapan krek kami hari klan kau bomut. Ulah sih boleh mana? Berkat cuba. Siapa yang lagi hak position jauh boleh. Siapa yang lagi? Dia dah long haram limok, yo haram limok dia dah mulai haram limok kan ai tenang. Jadi boleh pergi tinggilah dia tadi. Tahu nak biang ini. Pasu hira ben ibnu. Boleh nak tahu dan dipor boleh kau Moses. Boleh long ni right. Moses sebut. Ngan padu ini baru. Ngan ada apa? Ngan apa apa? Berkat ikan belum kata. Ya keren banyak. Ngambang. Demdai Moses wadan kata kabensil. Ayak cepat. Kau boleh no? Moses kau try. Buat leh untuk. Wadan. Kinong Egypt kinong bunuh. Kinong Amerika kinong bunuh. Ublay tu je. Kedok toto. Tadi saya kata. Nanta kapal ko haka arbusal arho. Yes, he can strike a rock so that water gush out. Fi hakmi ula syo ya mosian kat ban mi buk ki bat ki lashlei semua ki lashlei ula pat ban aiku on aido ya laki brio kapobot hantu hakapor ba mi kun Israel temut umnos nirula toh lada de tang rupo hajar tu ka besar ka pai ba belien tu
tenre bling belati tangwa ki priu ki long ka donu joki nanta daud khat ba buai om haba try you asoi kani ula da dom pat kwa ban pinyak ti tamba bling in spite of this bling lama tenre in spite of this hadin bo bling lama bling Moses ula ya saat yang terjadi ublay ulama Andre ki le pop the Bible ko on yet they kept sinning the Bible ko on ki yai le pop so he ended the life in failure kapan life kani ini ba sosi do haka history jo kun Israel so he ended their life in failure Bible ko ông no ko ông toh kenyo kini ki ale palat era menta haka kitab jingken khat saul no khat bar pundai blame so ông toh ngala ngia kini kito kiba arposnem shaneng kiba arposnem shaneng kito kinum yoi ya karikana kinum la ban yoi karikana kani kadika ka jing penstong jongai kinum la i ya karikana kalong sosi u asap ula summarize ya kani ula simkulum ya kani tambah ni lapan keren susu halwa kani bentar ladang ipek ya kajingya jengki kun Israel kila dan hari Egypt kila mi hari Egypt nanta kila ya lembah keduriau basal kila di ya ke na umosian nanta kila bam ya ke mana kila bam ya ke do pat nanta kila continue ya ke journey habangi reflect pani ngi palang shaladi ni paino shaladi kadi ka nuksa yangi pangiru ki hamban pet yo pangilong kunta namar kumjo te ngiru menarang ilong ki popo hadir pangila pedang itrai Jesu long kumbala seino engi nari Egypt hadir bala penbaptis long kumbangila ya nembang tu ka duriau kubasa bat nang tang layo pat ya jin baptis sim pakut bat nang tang layo pat ya ka tiem de chong mulai bat ngina ya ke jim jongi yo ba ka donut ke jongi kat pada ya kipor nisu hestang ke komplain ni hestang ke kenyum ni hestang ke ile persya ya kita ki nok yalam ki bo bleu labu ni hestang batong Chesh kapatan gawe ng Panginoong ish. Chu chesh pe. Nagda daw ni hamad yet yaladi. Nasoman ong ba? Nahamad yet yaladi. Yo ba? Nangipay nakakalong pararan. Kaya ba kondisyon niya? Kaya ba ngiru niya? Ka jing la jing imanda kalong mangiyo ay kanuksa. Ang postem bat shaneng bleu puniak na iki. Bonak tengki kimio ay karikanan. Kapama kani warning. Kadi warning. Hagacing im Kristan jungi dan lapor ngile tut. Hagacing im Kristan jungi ladang im rebel rebel ki kun Israel. Yo ngile tut. Hakado ko padeng ke jong mulai. Ngile tut. Bonsin ngiwanra hagcisya kadan kebentak bo bleng ong what nong thao blade thao kiba hak nong nur pa one thao namar pangang long blade ya ban chakri tang na omi itu gue kenre ki kun sel ki le persyak temban da ukun masih sel ki thao ki mani hantu ngila man yu iya kata ngila man ong iya kata ikun Israel petlo saladi
Yo don kino ki blai thau ha ka jikim ke jongi. Ki ba khang yang i bangin syakri yu blai pura. Yo don kino kini kita. Don ka pon ngira mansim ya ka business. Yo apakah business kalau kepada kam hadu kata-kata om long te banwan je seng namar bangi hapendek ya kam. Yo ba kadai kakot kajing kuliah ngate ngahapan pas first bet ngan die hard ngan kuliah long wat balik je seng dum long pet bahai yo long ka blai tha blai mana bahai blai tha Kadu ka ba shimno ya ka attention. Kadu ka ba shimno ya ka jigi. Kadu ka ba shimno ba penpai no ya ki khat. Now play kalau berita. Kalau berita. Nak ta daw ka jingim ba ka jiat ti jing khul Israel ka tit ba je ba yang ini. Husia banginum ngat hakata ka trap bosutan trap. Anayele persya Anai rebel. Nak tak tahu ke ai bangin sulle. Kini nuksa ke bau blai ai lembah ke jian nanti jong ki kun Israel. U asap hangni utho. Mat utho kat bayalam mensim bakut wat usgo bakini ki bakta ujudaru haba utho ujuda haba utho hantu ujuda haba utho wong nakwa banten kan mau kadang kuwi ka benda ka ba suit hayu blai marsemi nabi Egypt Karikalan kambajnay nang ni hantay ako. Blay wang kini beliau lada kilit nang ni hantay hangkat pada yang nanti kini kenduk sibon ki thama sibon ki kenumla. Blay latip kenumla hajaka makin tur sikmat kin phai biasa Egypt. Dei naman kata-kataw uong ngan penyajak ki dah kawai kalenti pa. Dah kawai kalenti. But hakani kecing penyai nanti jauh boleh yaki open perang, open ya kendu, ya kita ki situation. Kabalap nanti ditam ya ukalap, but Joshua kepada pakat dulu cuci kalau baik. Mereka the rest next to the generation kebami, rest boleh syamsuha Bible. Kalau abang yang ngiru. Don kapor kajian nanti jongi ngingat hakita kinti ngingat hakita kicing kiba shisha kiba bunseng yang atrai bedon mios mau yang atrai don kapor bedon try ngala pudiang iya be ngala kemen hallelujah praise the Lord shisha mo tong ngai ini jing ibarit nak ketiang dia. Masih piang terakhir haleluya, andai masih dia kenduk terang. Kei itu baca kalau ba boleh kini ban perang. Kadang ngiyat be, kadang ngitur be, ngiyat ceprang. Tambah kajisannya ajengi kalau mau boleh. Kumenya katu kajiruai ka boom. Baka jingim ko jongi kalau hami hakal ho kati jongi. Benda nakang ruai ng praise worship kakuan gajing kemen namar ba nginum yak pathar rani nginum yak kumtu nginum yak krem gajing tip jong blay kababon ba gajing im ko jong aju pi kadang hak jong blay labian tang tatar dei kalau Allah comforting le san ko ba le ya san ko ba ya tambah pinum le ya ke ikban walang persya ya ka lo ya ke ik ya ka bani le bamdi har kom dei nang ta thia har kom ka ai la kamet pan yo kajing res ter im ke jing im ngani skem blei ulatip ji phim yak
stang da le hi daldi te mani le mani namar ta ka daw bunsin na siya chuong ya kren hakabede bat kayak ka im uble ulabo isni khanan ni isni barwan phai shu ble hani na u e ha u z uble labo te ini ibi hadu wai ide i responsibility jomi dan ka por ki bliu ki ai krak por bayang yang amon jong able te nyele kuno are nda ayam badi kum tu mon ble nyele kuno mon ble mon bliu tu ble mon tu dan ka por ba kasai wan kata ka minsim kam tam pi khana babun baki peniak mai ngadis te por ublei labu ya kapor bapin wan chaku ndei ben wan ka tukor kom kamlong kamde pimpoi sublei itu nak ada hak banyak doi persyak kan suicidal spirit anyway ngapoi lista to kapoin kalong ni ublei udon la kajing tmu nam ta kajing im bujongi habang yai teba kajing e wat num yam katu kajing korai minya ko yeah rejoice praise him when you are down, praise him when you are up. Dan kapor, ngisutan na kahaban, banyaro itray, kapor bangiyo kali timay, ngiyo promotion. Oh, hallelujah! Marsin po siya kiye siya niya nanurano. Oh, what is this? Katu kajiwan niya kung praise him when you are up, praise him when you are down. Praise him in the valley, praise him in the hill. Amen. Hallelujah. Habang iro kabut hindi ka mo shiro ngido smooth ho baka di ka jipuniya ka jumble. Kata ka diga ka basic ka kata ka diga non rim. Balay iro itry. Hindi ka mo chuong and shiro hi try mo. Wala ka may mo ta kadaw juga jingiro jingi kalau ngisong ho ti baka jipuniya ka jumble. But ublay utip katno ban testifi palang nung test. Tang itu por pila ngabiang shift no. Denar kadao laong ba ubleru ulong untuk unong perang. Yang ni ka rupa. Unong perang rupa. Perang hadingnya ke rupa. Kat unong sutu. Bakadang don ke jinjak lia. King no useno itu jinjak lia. Onda labiang. Kabut kuno utip onda labiang. Onda upet ya ka dur rajong kapau hartu ka rupa ka makikir wala biya kamut kani ka Allah refine onda ublay upet ya ka jingim bujong iyo ya la di abiya amen hallelujah tong ino hallelujah hi bila syong na unde jai bila sanga bila puson hallelujah 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 empat kut Aba pala ba Judah uthok spang inok uthok spang inok haka dekon kebakat saw nomor Judah dan tang si chapter kawika lenong but idhat kat saw inok uba im na Adam nyong pateng 7 generation tla lane ya thu lupa sapang kini gibril to hantu ni pet kedia chapang inok mitep inok parang ni tep inok udeng tau bala sya rong im sabneng mo la sya rong au blei balai ni riu crowd hakipor barim ulong ni balai hakapor im inok ka perthai kala sedang sniu ka perthai kala sedang sniu what let's say ka jing sniu jongka kala apoi syaki 80% 90% inok im hagani ka por but ka bible ko inok angte pertate yalapte ang benchade blay sawan but bishar ya iwe ai kat kum ka kam ka bakikile ba pipile inok hala perta yalap nomor inok uyong ba hadir inok wan lamek usawan metusela ne metusela na try metusela ko jogo nomor metusela utip
batang syuan Methuselah kanwan ke judgment hadir layak Methuselah. Na marta kadau inok uyele kat mala banyala. Hagaju kapor kaya Methuselah nangka kasa yung Noah ru uyo ya sembay jong inok bat uyala. Ka Bible ko ang yang inok ba inok uday uta wa pins mo bahay ulay. Tung ina pet kandiat chpang inok. Tung ina pai tung ina pet kandiat chaya kanika benta ka ba inok wong ni. Wong ula prophesy, ula kren persya yakini ki brio ki bale po. Haka Genesis kitab Genesis salanong dekat ba arpo way arpoa. Ka Bible ka kren kumdish pang inok. Inok im ka jikim ka badan ka jini ka bajan ha utray. Pai ka bajan ha arpo way arpoa. Arpoa ay arpoa. Kabajang bahabat ublay. Inok udan kata fellowship, close fellowship. Payante ka Bible ko Inok live in close fellowship with God for another 300 years. Kababut ba laay kana kani kita gi life pass nem. Kababut man na ka klimat, man na ka por, man na ka second. Inok bat ublay kia jan kia keren ya kana kia pleu jingmut bat ka Bible ko ong ba ule kumni lais pasnem ka Bible ko ong ba udang kuon ti ka babut ba ulang ko mga papi. He is just a man like us. Udan kuon ti udan family wahaban pet iki kon kiti wahaban pet wahaban ri wahaban sumani kemi pa wahaban le punta kumbale bungi. Tambahkan difference hangni yung inok kalong. He live in close fellowship. Ka Bible ko Bible kasi but inok maya lem but ublay hadien ba ulapan kai Methuselah guys pasnan but ulapan kai kikun siram kung tay. Paya ka Bible kasi munda ni ini. Bible paring ko live in close fellowship with God. Kataikin ka karakter jong inok. Ka karakter jong inok kalong ba. He live in close fellowship. Arpo pulay to here. Arpo pulay. Inok live 365 years. Arpo pulay. Arpo walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared because God took him. Sa ka Bible haka kitab Genesis salong dekat ka ba arusal ko uim hadung kata shis kumle ba dublay but your issue itu ngini pai Hebrew ngini pai ke kitab Hebrew ka katwil no ka city jong wal Hebrew katwil no ka dekat ka ba sa tengina pe ngini apa kenya search pang ino pe hane ino ka Bible ko Baik Genesis ko dulu. Genesis ko apa? Inok uya jan habut play, im jan habut play. Uya dang kita kecil di ke bejan. Tiba umdang chu, la syarong do. Hebrew khatwel nang dekat ke pesan ke omong do. Kadai dia kecingnya, walaupun kiriak no inok. Idai dia kecingnya, walaupun kiriak no inok. Dai dia kecingnya, walaupun kiriak no inok. But option Russian you na ba ublay lapun kriya ba you na marmit shwa kata lapun kriya you laplay you ba ulang pa pensumhay ublay. Pet ha. He disappeared because God took him. Shwa ba ublay ura kolong no. Before he was taken up, he was known as a person who pleases God. Who please God. Kata gari ka pastor who please God. Kabamut ba inok Open sombhaya ublay. Open sombhaya ublay. Inok open sombhaya ublay. But ka Bible ko ang haris niya po sinong Hebrew. Sang nrulong ko ang ba. It is impossible to please God without faith. Klem ka chingay omla ba pun sombhaya ublay. Day naman kata kanika kubor ka ba menta kasi ko. He destroyed those who did not remain faithful. Next slide.
design but a call to being faithful to God. Kadai ka jing khat ka jing perta. Bangin long faithful, bangin long yai de, bangin e du boleh, bangin ya hajang jong boleh, bangin ya ka du boleh. Kata kadai ka jing khat. Bangin ben so bahai boleh. Kum long ni ben so bahai boleh. Ngin ben so bahai boleh. Dah ka jing ke. Nomor ba. Hakum kini ki por. Hakum kini ki sngi. Ki ba Jisu lao janwan. Ka Bible ka ong ni. Kan wan kan ni ko wave jong mensim paman. Kan train. Kan keep halo hado ba. Kan ta ya ka jingit wat ya kita ki bala jet no. Ublay wong shisho akiwi ki pentai. Onda ngawan. Ondai lada ngawan. Onda ngawan. Ngan shen ya ka jingit. Ka jingkeli ka ba Jisu bu. Onda ngawan. Nan shen ya ka jingit. Dei hang ni ken ba ka jingit jong ino ka ayani ya kata ka glue ka ayani ya kata ka nuksa ka ba le an pen sung bahayo ble ka ritang ka we nge im na jingit ten repin im na jingit kulo la phim dang ka jingit dei ka jingit jang ka jingit close fellowship lada bon ka porgis ngi pundot chani satai bat ubleng pundot sibidet akut te ka close fellowship ayu kata bat ubleng ngi ki badon lok mo hato kalau si hakawai kasi tak aku sawan tamo hakata ka aku sawan ta la se pengincerkan 1 minit ba ilok cubo na se hyper ay pinakre por isya prak isya ay nga habit jingit mo prak isya din no 1 minit ay kan ilok pin om kata ka close fellowship aku sawan ta pidon par ilok pinakren ya dan cidan mo itu bahasa ayat sah. Kamu dua, si Cynthia keren, tak kamu, kita percaya bahwa ayat ya, rain, all the time kan kita ini dia keren, that is fellowship. Di baru mulai mat ni dia opposite, dan kapor kajing long Kristen, kajing ni long Kristen, fine, mereka fellowship deh. Aduh kan tinggi ayat boleh, haba. Lani kat bangi dang la ber ai kapor jungi shu ble kat bangi dang la pani kren ya khana ble kat tar nang kiu nang pan jungi kumbat shu ong u thermometer of faith jungi unang kiu when we are far away from God habang i jingai no ble i thermometer jungi i kriat i pejak slam i hiar chaga 0 degree hato ka je dei jonga ble kanong 0 degree buat jingi deh dan jingi deh baca selam I makan nong ke boiling point cukup om kadai 6 degree Celsius lalang ngilong jinghau lalang 6 plus degree I makan long kunta ke jingi jungi bud belai kan long hadu kata pengin sautu apa belai long ngam sautu nak pilihan pin sautu ngasau tenat pilihan tu ngin sautu abang dan kencing ya deh buat jam boleh. Balik segala perlu inok boleh uang tangan ramai pimam tali no. Kata orang apa yang ni? Ini ya. Oh nggak syok kata kalau belum ha. Toh minta pendon kencingnya kalau bunuh. Namar ke Bible ko ang ngidon kam ya ka close fellowship ngidon kam ya ka jingay. Bandon jingay pa kamu bunuh. Bandon jingay kalau bunuh ke. Habang iwan haulay net udon. Habang iwan mat jong blay di dalam kam pan sotoi tadi ba ka Bible ko and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists. Nanta anda exist blay piwa blay ka Bible ka banchu ko kita kibalau sincerely seek him. Kita kipada terang sisa, kipada buat sisa yang boleh kinship. If you seek him with all your heart, if you really seek him, God is there. God is there. Can you say hallelujah? Amen. God is there. Boleh unjai ini.
bắt cái chính giá nhân tí bắt ông play và cái đơn quay cái chính loài của ông and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy he shared as we tarried of sao itu cái chính loài cái words cái kinh tiên lo người ta and he walks with me and talks with me kan no one no bring jengi la wat ong da jing sure Jisu uyat bana nengayat tu Jisu menne nengayat tu si menne step kan no one no bring jengi tapi pun ni nak orang ni syong pat kat TV menne step pek apa susi nah kita kata ngane ba ublay hak ni ke jamit play hak ni ke sni kuat ban khot ini kuat ban remind ini kuat namar baka jingyan nanti jogi kon Israel nadu bokimi chawi Egypt chadu chawi kanan kai Israel baka jing im ke jomi lakai ni pertai ni im hakapop nrai apor bagi pedang trai su long tek mengimi dari Egypt bat nang tak itu di sequence kia bat ngin sapoi chawi kanan bat ngin sapoi tambah ka point ka long hani yang inok ini yang inok hani larong no kabomot iyo namar hadim bala rongno iyo ino uim Metusela uim hado kan 969 years uim Metusela kaya ka bajan yo unowa makata kapor unowa o hapan ndeu hap unowa ulekan jala syakita ki brio kiba im hakapok mar hakapor Bible ko ong ba ublay ulang tang usyam tang yung nuwa ba ulong bohong hang tu ko nuwa u kerbit uyalap nuwa o pet ublay unsapen slay ka percaya ka unsapen yap noi hibaro tu kala ka babut hai ki am nomor kitip Metusela ka babut you when he dies judgment will come kitip ya kata nomor hakapor baki ai kerteng kiniki kun Israel ki ai kerteng omde ya ka kerteng kadika sentence kadika meaning Metusela kapot when he dies haba unya kandan ka judgment oh layang apprehend Noah tarai takapor kandai spasnya bro dia meti Metusela idang im tempat dia kata jing im kata jing penyak umble chano hapor ba Metusela point 968 years chano sedang man ne kam ka sedang man im nakajaw jing im hakapor ba Metusela uya sabha kapor ba Metusela uya 969 mulai ya katar kampat jai Haji Syah Bible ko when he dies judgment will come nganya tu epi hakakum ka jing kakum ka nyam korpam jogi jiu marsenyap ubrio kisimpor kum banyo sni ban mon ban desosi sambha nyosni kabut Metusela wayam unowa bakaye kesem kila desosi kum menchono kisam habo klau katai ke taat namar ka yendeng la de tau bat kiniki kimerat kila naya ar ban rum cherte ka yu kibreu lada ulu balong penyor tang man chui baki merat kila ya la de kendek breu ki ong pun ban chai kata ka yap chai kata ka slap ayu pi shani keren ben teman haba kadu blei wong Noah rumno labiang khang tedam bom slap aku kabamut pa kajingin jonga jongpi kanong kabajan blei kan poi kapor wa kumbo blei wong upen i hani lemba kajingin jong inok usu syarong no kabamut katau ya karapcha nomor hadir karapcha kawan kajing bisa kata dia dakoi ka subjek kapoin ka mamut patong tolong ba mangiru kajing im jengila andang ila dan kata kajing ini ku play ka bajan kajing ka jongi ka jongi you play kalau 100% kamu jisu ka biak ali ngandet no hapos halu ngandet no an khot no ya ka bright jonga
But kata kade ka rapture. Amen. Hallelujah. Nak kita tahu ngasumot ang bon bahar ki jinghikai sepangka ki last days. Ki jinghikai sepangka revelation. Kilong ki bahar kilong ka bade betip. Tangba ka point kalong yang ni Kristan. Make sure pensisa penting na ba onda utrai wan hante asun ni borok ni tak. Pi amen ni kata. Pilong deep thoughts pala. Pingam jele pi puson to. Pingin nim ngai utrai Yesus wan halo. Pingin nim ngai yang rapture. Ngan nim ngai ahoy. Busi do tang pi. Nginget bahag do por utrai Yesus wan ngiru bicara no. Dei mar takada. Ublei la aya kanika nuksa kumno ba inok ulo. Tong dia buat ya ke ke bau inok ya haga jinju kendian niyo ya ka jingpatai jong inok hamni tai nrai kilong kornor ban kong sana do kata-kata ban ketik yang ni bang ngiru ngiran kam bandon ka jingi dei ka ban jam ba ublei ke ba u summarize dan ke ba u thok kelum u asap yakiniki kun Israel tu gibala sya peniak no uthok ni tangi le pe ni bu pra nong khat ba pra ga kani ka summary ka jong u asap yakiniki briu to ma in che pe to pe nyong pra khat ba pra ko ong ni Tuhan boleh pering. Israelite are number one, penyantai stubborn, rebellious, and unfaithful. Apa solusi kalau refusing to give their hearts to God. Kita summarize kata, kumu summarize asap. Kata, pau tingkeren, stubborn, rebellious, lepersia, unfaithful, refusing to give their hearts to God. Katbangin paipat yung inok. Inok, ladang summarize na kani. Ladang kenkelung ini syaman kuno. In random order. Inok, pensubha yang dia ublay. Inok, udah beriu coba jenge. Udah kata jenge deh kebenjam berublay. Uyan ringkat lang berublay. Ungen berublay udon. Berkumcu udah yet udah wat ublay. Kita kini dijilong jauh inok. But halor kani ka summary, halor kani ka jipun no. Nama pi, ni paro, ni dia but, ini awak. Yaki dok lot juni. Bayok don kanu ke balong ke ke bapen akabat ublay. Ni dia kelak mamut. But ni dia yahat kumbayak inok. But nitip bah lada anda ka balang gaya hakan ni rukom ka jing rong no kam jingai shu ka jing rong no kam jingai shu lese kala balong bau jisu ula long ready banwan tambah haba upet nante wa ki kun jonga ki balong ready ka balang ka de balong uta ka balang ka de balong ready ka balang ka de balong plus fellowship try jisu but anda la day ka por try jisu long kala biang barok ni nalita. Amen. Hallelujah. God bless you. Mangit sekian. Kau try don kini ban keren. Ban remind ini. Na kita ki belajar di bahasa dia. Na tunda ka purong jong ulay. Nan ay tino hai presbyter. Praise the Lord. Tôi đang giao tiếp với jam saya simpan. Kadai kumai mana tamle liong imat ka kubor da long baca liu baro ni puson ne wadeng na khams ai esok samtia baro tang ba koi long ba yai win play yo kubor kodor kendit ndri bat ke mana yo na sunat bai ka to baro maka tin juga kasi ông ha keren mai ni kuntin reminder
kajing pengken mau, kajing pengken mau. Forget not, nim de beklet, mablay kum kibriu kajing kum kamu juni, kajing ya iti juni, nila beklet sipun keke, kajing de kajing mablay, kajing tip juni kajing mablay, kajing slop kajing mablay, nila beklet dengan apa pejak no. Ndre apa yo pada kajing pengken mau. Kajip pun kendit kalau ke alam yang ngah bagi kumbu yang sul keluar mereka no paisen kapelong ini bagi suatu midon kam mendong tiba usia snapsia berduai syarai berduai kang begini musya i agak terkepor juga jerong lo kerapca lakukan aku nama kelima tu yang lagi por duai aku uteran kali ke por kamdan tu kubor ko yo itu duai no boleh puasu paham ni aku ini ko uteran kali ko por kodo kungi kun ki jong ko uteran ni ayo mat ko uteran jisu ke jumpa ba jam sin bagi mat ko uteran ko hata mo mera an asangi ngin ke step je pekan mau ni ka tin ke jong ni ko uteran ba ganuk sa ni yo uteran lembaga tin ke jong ban kendit penriu ini kontrol, ban pelong ini begin kamjan sami kontrol. Bagi jaya ke jogi bat be kontrol jiswi. Yang ini kontrol dan ko por bang doi. Ba iwe iwe dan ini kontrol ni mi ini jaga in pats kem ni ki baro. In rikendong ni ji kai. Ka dono ke jogi. Bagi num bakala ke tia jogi bat be. Ni tips kem kontrol menu menu ini dan lady lu. Tagari ke tin ke jogi kontrol. Kabor burung yang asyik, doai kita kerku ke jomeh, wei try perawi udang mereka cakap dia, semua itu tinggal jomeh, konju, lagi wei perawi udang kelak sorong, dia segala tinggal jomeh. Tips kem try mana mana aja konju, pada nyiru konju, bagi mi dengan cakap, pelaj ni ko try, tak kaji kerku ke jomeh, kaji ngai, yang try pun nak beri Yesus Kristus, kaji iba, kaji boleh upah kaji iba, yang kaji selak patiang bro, pensat bor. Yang sim koi jo beli, ini lagi nang lempat ni, bagi koi kelak setlak berteri, naruh tas ke pom cukup. Amen.